No hay puede controlar el concejal Rodolfo Bayot de su rabia y emoción durante el regular sesión del Consejo Local en Antes-Aga. Puede que ultraja este mga mal palabra y aplanquicha también con el banderita del Pilipinas. Y eso se después declaró con él out of order el floor leader, concejal Cesar Jimenez Sr., cuando insistí él en cuento na podium sobre el asunto del pasi-orden del ciudad. Y era diálogo el Consejo Local junto con la autoridad acerca del asunto del pasi-orden del ciudad en antes, pero decidió el Consejo para hacerlo con na un executive session considerando que hay un confidential asunto Your Honor, point of order. Pwede kumiko dali? Un minuto. Okay, The un minuto motion lang. relative to what, member Bayot, please? Okay. The motion has been approved already. This will be referred to the committee of the whole. Immediately Lumabas after. sa May permission there. Ali kita sa mga kwento na committee of the whole. Executive session po. ¿Entendió el secret, el safety, el security? Saben nyo que habla, kayang kwento yo, kung el task force ang buhanggal, Colonel, amo yo quiere que habla? Sabi si Vice. So we already approved that Oh, it will be point of tackled in order. an executive session. No, Immediately after the Charlie. session, no? Immediately after the Yo session. también. Just raise that po on the executive session. We're Next very item, Mr. careful. Floor Leader. Hindi se mete. Right after this session. Hindi se mete. Your Honor, cuando ya habla, ay, quiere que ella bomba. Please. Yes. We will already rule. Member Executive Bayot, session. out of order, please. Yes. Please, Point We of already order. agree. out of order, member No, Bayot. point of order. Demokrasya May kita. we ask the security, please? Let's have some rules here. In the meantime, we would like to thank the School of Liberal Arts of the Ateneo de Zamboanga University for coming over to the Sangguniang session. We would like to thank Hindi na luego, sa kita. the teacher, Porque Maria tiene miedo. Asuncion Plaza. Ma'am, thank you very much. Thank you very much. No quiere hablar secreto. Si Sambuanga ma'am quiere kita. conversar un rato. ¿Hasta cuándo man kita? Coño, buna na si bandera. Coño, buna na si bandera. Ano yan ang gani mang kwento na Executive session. Hindi ko intindi ko sa executive session. We are here because of this. Yes, na executive session niya gani sa mang kwento. Hindi aki. Na acepta ote el desisyon del consejo. Hotel hindi amo por eso kami taabla. Respeta kita. Let's respect the rule of majority here, please. Pero asegun con Concejal Jimenez, derecho de suyo como un floor leader para declarar con un concejal out of order, especialmente si Tamira L. que no hay más na lugar. You know, it's my duty as a floor leader, similar to responsibility del floor leader, to see to it that there is order in the proceedings of the Sangguniang Panlunsod in the deliberation. So when I feel that the member is already out of order, then I have to put it into a motion for the chair to rule a member out of order. And this not happen only for the first time now. I think this is the third time already with two other members. So I move that should be stricken off the record. So Nukirele continue talking. So I already move on that point to rule him out of order, which the chairman did so. Y sale también sorpresa el concejal Jimmy Villaflores na actuación de Bayot en antes. Si Villaflores, el chairman del Comité del Rules, Ethics and Privileges na Consejo Lokal. Because he really wanted man-entertain ko na kay el grupo because he's a part or member of this grupo na pero we'll be discussing about security issues na to tormento kel. So kerele man-insist gayod to the extent of being so emotional hasta taan dahil grita-grita and taabla yung mga palabras de bueno. Asegun con Villaflores, hindi man sila ay impone disciplinary action kontra kun Bayot, pero tiene según ele consejo para con este. Taintindi kita no LDCU emotion but as a young neophyte councilor it should not be the attitude always of a member of this council.
hindi ito pa. Iabla también si Jimenez kaya necesita lang sila mankwento kun bayot y manda acorda con este el maga responsibilidad del un concejal. Iabla también si Jimenez kaya hindi pwede ase ground o razón el actuación di bayot enantes para kita con este na konseho lokal. Hindi man tamen. Nisita lang kita konversa kasi nebes. Sabi man to bakal edad o kosa pati nisita kita ase entende. Kosal amo, kosal hindi amo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.